Hakajingile akai quarter final kabakhat do jong Kalumpong Second Division League Football Tournament arjar apulai ya kabala penyat da kapendeng Umyong District Sports Association hene kasngi ke pratrik unailar arjar apulai Mawphanniew SC kalai kun persya ya Mawkarah SC hapok madan nile akai jong kasnong pendeng Umyong Rung. Hene kasngi kajingile akai hapdeng kini ke artli kikenhon kalong kabe itanat watla Mawphanniew SC kala kam klanbor bania Mawkarah SC Henry Mawkarah kamshim la Pynbam badah ka jingya kun kala ya kun ting Henry ka jing klan kirang yele akai Mawphanniew kamshim la la banyo thep watang shikol ru kat ba Mawphanniew kala nyon ting hadu bakan dayo thep south li kikol bat hadu bakan dukut ka jing yele akai Mawkarah kamshim la la ban penpai watang shikol bat na kani ka jing job Mawphanniew SC sa hisien kala yo Rung sya ka jing kun semi final hakani ka bat kajing kun semi final kan sedang ha ka khatway tarik unailar arjar arpulai hamadan dom maulum pendeng Umyong Rung kaban sedang nadu ka por shibaje no phai sngi